kwatianiana itu nthini wa kiringo kicha kiokone nayo tulika nthini wa mathangu maitu ma umundi na thangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation na niambia na thangu ya The Standard mauvo alama nengetwe oicho nthini wa thangu ya The Standard ni killer squad boss extrajudicial killings ni mauvo makoneti uwani wa Mwalimu Ojwang ula wambatite vyuvi katikati wa atete ima akisia NND vamwana NND kwa jumla onde nimevitwa mavyenda mausungi kukonia kikuchu cha Mwalimu Ojwang na ni mwavuala manengeto ito nthini wa ithangu ya The Standard TV page 1 page 2 of The Standard mavu makoneti Koskei as illegally taken public seal from the AG Lobitel Court kana kwithwa mo nene wa maudhuko mivandhi ya Kenya Felix Koskei ananengiwe seal ya nthi ya Kenya uvadhoka na miyao na yuku ikulwa vatonye kanata kana seal ino kuma moko ni maeji kana Attorney General Dorcas Oduor na kuvikia kula kwi unene wa maudhuko mi ma serikali weto kana inaumia moko ni ma Oduor vadhoka na miyao ya vandhi ya Kenya ni mwavala methanguni ya keli ya The Standard. Ethanguni si ya The Standard bena mwavoma koneti police shoot 4 during food scuffle at refugee camp. Kana wabisama polisi kitha mana adhiandu wana kevo kana ka miaka 10 na ile kavinani kala mananenga wa hotejo wale unthini wa campus ya refugee kana kimbizi sikukuni wad Idil Hudha kwitha manovete laini metelete kunengwa nyama na maadha ni maobisa mapolisi na mabwala me ithanguni yake ya The Standard ithanguni si yake ni ya outrage after woman suffers miscarriage in cell ana kwitha muno mukomwe ebu yake inaumia kabindani kala una wingi wekizeseni cha polisi kwitha na kwatito ikonania boss wakaimo kanena kwitha anaite silingi ngilike ndasya biasala yake balo thukuma kukwatwa ni mobisa ma polisi na kupingi wanaitina ende kwasia kana kake ibu kana ibu yake kuma kabindani kala una wingi wekizeseni cha polisi ithanguni si yake ni ya moboma konete MP summoned to court over 10 million land fraud case mombunge wa Juja George Koimburu lona kwatito vuitina moboma nawe tekanano na kwatito na kunyamagwa kwitha akule kupika kotini yulu akilingi si cha muonda cha silingi milioni 10 na kukulwa habike kotini ni kana kusongia mokule ukonia olosa ni usu wa silingi milioni 10 mawasu medhila ithanguni ya keli ya The Standard ithanguni ya karatu ya The Standard nohi ndivya mauvo ma munini wa DG Inspector General munini wa Inspector General kana Inspector munini wa polisi Eliud Lagat irony of officer entrusted with the reforms now cited in probe kana ju ene ndime kulia wailu wa munini wa munene wa mabisa mavozi Lagat kwitho aikona nyona iguila siende kuoneka vandhi ya Kenya weto kana kuma asiumo ofisa kana kuma oselela otongoi usu evi twaitwa isenda mboka thini wa isethi kana Central Police Station Eastern North Eastern Coast na Nyanza kwikithia kana seli kana isesi ya polisi ni ntheu aiweta kana ki ni kiutethi cia muno kwika ukunikili kabinani kala ine nthima atwa wiseseni isu ni kana kwendeka kusungia makulyo indi ene nthima weta ki ni ubathukanu na kila oendesi weta kwitha eno otwika wa miaka 25 nthini wa ungami wake wa GSU kwitha ungamie GSU ungamie mebia kibathukanyo ya usese vandhi ya Kenya ndi meweta kana it's ironical ni kwitha kila oendesi ni ubathukanu na kila kiende kwa woyini mobalo methile thanguni ya karatu ya The Standard thanguni sia karatu ya The Standard with ya Kupet to honor slain teacher with night candle vigil kana ngwatanio ya Kupet ni kwitha ikwata candle ni kana kunenga ndai ya cia muthia Mwalimu Ojwang lona waiwe mokoni mama ofisa ma polisi ni betha mekwata candle muthenyani wa katano ni kana kumonenga ndai ya cia muthia ithanguni ya kana
ya The Standard and with their fake news headline, GSU visit to Standard then Ojwang's murder. Kana kwitha mabisa ma GSU mana bige kisasini cha uandiki wa mauvo cha ithanguthi ya The Standard na kwitha maimatesia yolo wa mauvo ala mana atumbithite thanguni kukonya kikuu cha Ojwang. Maiweta kana uthasio wo wa kuandika nulikililwa ni maofisa asu ma GSU ni mabolo methile thanguni ya kana thanguni cia kana ingini the opposition leaders want Lagat arrested over teachers killing. Kanangu atari ya ule ile tongo wani Stephen Kalonzo Musyoka wa kandongo ya Wiper ikatongo wani Rigathi Gachagua mutongo wa chama cha DCP Eugene Wamalwa na Justin Muturi manenganite masaa miongo na ana kwa Eliud Lagat munini wa Inspector General kotia uyanekana kunenga yanya kana kunenga othei ukunikili kutwa iwe maiweta kana ukunikili muno ndesa kwekwa ukunikili atongoesie enendi kana mwanyando lawe na wone kana nwaile totia uyanekana onenga othei ukunikili kutwa iwe mainenga na masami ongole na ana hati yewe ya nekana ukunikili wambiwe na aki kukwatikana yulo akikocha Mwalimu Ojwang ulona kwatiwe Omabay na kusafirishwa imwe kwa imwe ingine kaundini Levi Central Police Station. Mwapasu medhile thangone ya kana ya The Standard. Thangone ya katano ya The Standard, Lagat credibility questioned as he demands justice. Kwitha ndi marienda Lagat kweli kana mwanya usu no mailete na ikumbingi kutwa iwa oselelo bisi May kana mwayo matuko miongo mwa katano that is matuko miongo elina eli Father Alois Bet wa St. Mathias Mulumba Parish in Tot no waiwe aiweta kana Lagata aiweta kana nime otwaise okunikile kumana no ulona atwaise wani osu mweyesu wa katano matuko miongo 3 Simon Yego na Collins Kipiatich ya makwatiwe na itina miyo kwithiwa mogotio nikate wa ikwila sikikite kuma Lagat oselela obisi enethe mayenda mausungi kukonya ikuisu cia andu asu onthe makwite ungu wa utongoi wake Lagat. Mwapasu methile thanguni ya katano ya The Standard. Thanguni ya thanthatu ya The Standard, Raila Harris renewed threats to the Ruto. Kana chama cha ODM kila mitoke kinaikiye kina saini MOU kana maudhuku makine tikile kudhuku mana serikali ya Kenya kwanza ni chikitisisie igitisisie kuma ngwata nionisi ya broad based government kethwo kunikili uthiki wana aki kukwatikana kwa Mwalimu Ojwang olono wa moko ni mama bisa mabo lisema yasekana mekiasa hivi wana wao kudhuku mabo na serikali ya Kenya kwanza katiwa maondola metikila nileni kwithwa ni kwa iku siane ndi kuwa moko ni mapolisi ni sialite kuungamwa na abduction sialite kuungamwa maiweta kethi wa kunikili uthikwa na aki kukwatikana nimekwitha mayuma ngwata niyo nino ya broad based government nondo medha kana nondo serikali ya Kenya kwanza either itulite katiwa mawitikala no ala meke sahi ni mambo ala umethile thangona The Standard ya page 6. Thanguni siya thanthatu ya The Standard, activists ask court to allow them sue Lagat. Kana makundi makutetea aki for human rights activists kana andwana alama kutetea aki siya menenthi kukulia koti kumanenga lingilia kusiu Lagat kana kumutwa kotini kumana na ikuila siku siwe ungu wa utongoi wake. Mwapasu methile thangoni ya thanthatu ya The Standard. Thangoni ya Mwanza ya The Standard, senators question Interior CS Kancha and Amin over cover-up bid. Maseneta kwitha manako lilie CS Murkomen ulani ni minister wa sasa ni Douglas Kancha na Amin yulu kwenda kubikia kana kwenda kubikia movo maki kucha Ojwang valambeni mananenge nite movo maka na Ojwang nakitekwe kimithia ukutani na kutiwa ni thayo uthinzi na uo yonania kana Ojwang nakiti ku struggle kana kwitwa na kunyamawa kavinane kalao ne seli Douglas Kanja indi aisukumiwa kana kiki musukumia kwicha wekeo kwi Kenya ndo akunengana movo matailite makana anakitekwe kimithia ukutani uthinzi wonania
uvathukano na kila unawetete kuma seneta maikulia mayenda kusungwa makulo yulua kilingisi kini kwitha mayenda wiki ya kikucha Ojwang kana vatawoni mwao mabosu methile thangoni ya Monza ya The Standard thangoni sia Monza ni thila Murkomen on the odd seat of a teacher's death na mvoasu ma mwalimu kuwawa indi maseneta maikulia niki visa sia mosivi sia polisi sia sento kana CCTV siambi wobose nondo mune waipua sia kana ni uboka na Ojwang kabinani kala uneta wai kizesene cha Central misivi kana CCTV ni naboetwe kana socket ila idha connected kwa CCTV ni naboetwe na kweta kana paingwa bisa matona kuona kana misivi ila matona kurifa kuona kila kinendeye Central Police Station kabinani kaki kocha mwalimu Ojwang ini maseneta maendo songi wa niki misivi su inaboetwe na kana maiweta kana kiki na ikendo kibange kuma tene kuwa wakwa mwalimu uone mabwala makuletwe CS Murkomen kwendeka asungie makulio asu mabwala methila thangoni ya Monza ya The Standard thangoni ya nana ya The Standard Bodies Balancing Act amid mounting debt nikana umondi indi Minister wake Nando John Badi no kwithwa itwa budget sumbe wa hambunge ekana wiki ya omenena nisa budget la ni ya shilingi trillion inya katono ili inya 4.24 trillion niyo budget ya mwaka wa kilobia 2025-2026 wala indi makuweta kana shilingi bilioni mana Monza nesia kutwa isia maende hiyo 405.1 billion nisosi kuhaiwa county's equitable share. The budget will be financed through revenues yani budget inone kutwa isia niyo koti ulo kosa na chokula kuyenenthi yange maiweta kana kini kiubini ya mwene nthi pio kwithwa koti amumi asiaka na koti ukwitha uyosanya witha wiyo lura nuko mavinye ya indi nikati wa budget ino niyo kwitha ayumilia vau mbe wa abunge nikana mabikie na kumenena nisia kwa withianu nikana isi kana ni kuvitu kithwa ya mwaka muthelu ili kililwa ni majenzi na kubikia na kubia iwaitheka mabwasu methile thanguni ya nana ya The Standard thanguni ya kenda ya The Standard revenue shortfalls and struggle in Kenyans kana ni umya wa koti kwitha wende uwinyi ya Kenya va indi ya Kenya mabwasu methile thanguni ya kenda ya The Standard thanguni ya 11 ya The Standard Kenya's debt rises by 780 billion in 9 months kana mwiki wa masabu Dr. Margaret Nyakango yasya kana vie wa Kenya wambatete kwa bilioni mana Monza na miongo nana bilioni then wakilungu cha miekenda ati usuni wothie ula wambatete vyo kumya miekenda wambatete na bilioni 780 nikata mawala umethile thangoni ya 11 ya The Standard thangoni ya 12 of The Standard Bodies U-turn from protest early to guarding the national pass endi ni okulio yuluwa John Badi minister wa kinando kwitha ibinda ya bumbene avo thisia na kutula moti utongo wa President Ruto kabinani kala wa MP ayo mkonanya na kwitha ata dokumete nesa na yuende it's ironical kuoneka aithukumata mwene ngusu kana moi wa kinando ulokuwa ngusu ya mbesa sia serikali iya President William Ruto ulawa motula moti ibinani la wae mumbunge ni kindu kila kisengeti andu ingi yuluwa utula mundu motena ndo wathukumi muthuku na itina kwisakuka kwa muthukuma na kukathe ya uthukumi wake ni mubwala umethie thanguni ya 12 ya The Standard thanguni isu ya 12 funding dilemma amid rising complex security threats ganano kwithwa mivia ya usesi vathiwe ilobia mbingi pyo na katika tuwa kuba thu ilobia indi usese kana muwe wende kwithwa utalulumitwe undu ubailite na mubia onu wabothetwe ilobia mbingi vyo thuwa nende meweta kana
aundu bothe ilovia mingi no wailite kwitha uyungamie kana kulolomelia muvanthi ya Kenya mobo asu methila ithanguni ya 10 na ile ya The Standard ithanguni ya 19 nwithia mobo makonete Isiolo MCA sign motion to impeach Governor Guyo kana ma MCA ma county ya Isiolo kwitha masaini yemeki sai motilatala wako mungutho la kumotongoine Governor Habdi Guyo me mukonanya na kwitha etomia obisi na kwitha anyubite kana andikite ataimake miongo 3 vathukana alama ilite kwitha mandikite onthe vyometikilanite kumumia utongoini mubasu methele thanguni ya 19 thanguni cia 19 Ruto ignores court order appoints IEBC chair and 6 commissioners kana President William Ruto kwitha nendi wathukana na muya wa koti na indi kusakua kana kwa appoint ma commissioner monza kutongoesia nzama yao unyuvani na mevaka IEBC na kwika koti inaungamite kina kwitha matumbithitwe niwe gazeti ya serikali kila kieteleto yu no kuithwa kithitu kwa maofisa aindi metho monthe ju makunwe CJ Martha Koome asiwe kana no kuendania na President Ruto ula utulile muya wa koti kana no kuungamana aki kana no kwatia miyao ya koti no yu kia kithakiwe mbe wa Martha Koome indi kwisa wana nimeo vitu kithia ma commissioner ano ma IEBC arasta the corner asa kwita kwitha mwene kivila wa IEBC and Derito wasa North Francis Odwal kati wa angi kwitha na ma commissioner monthala maketha mayungamia nzama ino yo nyumbani na mevaka indi metho monthe mekwa Koome masisikana no kwitikila kuvitu kithia anoi ni kana kwithwa kithitwe kana no kuvya yetheka mwasu methele thanguni ya 19 thanguni cia 19 ya The Standard report controller of budget blocks Ruto 6 billion request kana Margaret Nyakago kwitha aleile bilioni thatorela city ni serikali ya Ruto nthini wa mevia kivathokanya na state departments kwitha manakulite kuongelwa ilovia kuvothewa vanene ni kana kutwaisia uthukumi wa kwa thethangu ya The Standard ni kana kwatia mobu asu kwa withiano ithanguni ya The Daily Nation mobu alama ningetwa wito na mobu makoneti munini wa Inspector General Lagat kwitha yendeka kutia wia nikana kunenga yanya ya uthei wa ukunikili kutoa iseyolo akikocha mwalimu Albert Ojwang na kwatiwe musiko Homa Bay wathanthatu na kukuwa imwe kwa imwe ngitha county Nairobi isu ni kilomita 800 ilo nasafirishiwe na kwetwe county Nairobi na itina kuwa waindi XSN cha polisi cha Central cha county Nairobi ithangoni akeli ya The Daily pressure mounts on Lagat to step aside of a slain teacher ene mavoma kwa neti Lagat kuwetekana kanu alitotia uyaani kana ukunikili kutwaiwa kwa kikuchu cha mwalimu ithangoni ya karatu ya The Daily Nation senators now accuse Kanja of a cover-up in Ojwang's death na mwavala ingime ithangoni ya The Standard ni mwamethile ithangoni ya The Daily Nation ithangoni ya karatu yolwa Inspector General wa Polisi Douglas Kanja kwenda kubwikia kipu cha Ojwang na kwenda kutetea monini wa Kendi na wakilengi sikiti na walivoti kuwetakana anakirite kwiki miliokotani indi mawo mayona uthinzi yonania kana nakitie kunyamawa na itina kutiwa ni thayo ithangoni ya kana ya The Daily Nation queries on Kenya Kwanza poor human rights record kana ni serikali ya Kenya Kwanza hii konanyo na kwitha kuma yoso tongwe a Kenya 352 ni makwita mokoni mama obisa mabolisi siko 352 kana maana 350 na ile ya Kenya iku sitwaiswe ni maobisa mabolisi ungua serikali ya Kenya Kwanza kuma yosa utongwe ikindu kilendi kietete makulu maingi mayendeka kuwekana na uwani unowa enende umondi wibika muthenya wa ngili umwe umondi wibika muthenya wa ngili umwe kuma serikali ya Kwanza Kenya Kwanza yoselela na kuma yoselela iku 352 nisio sitwaiwe
Mwasu medele dhanguni ya kana ya the Daily Nation. Dhanguni ya katana the Daily Nation. Ahmed ipo effective despite challenges. Kana mwenene wa ipo kuweta kana ni kutoa isi ya ukunikili kumanya mobisa mapolisi. Ela maende kwenye maasi ya NND. Itina wa momo tenyani wajo kupika bewanza maya Senate na kusungia makulio. Iweta kana out of 60 death cases registered with IPO as a result of protest kana kati wa 13 ilasi andikithio bindane ya 100 wamini itekwe kwa ukunikili siko miongolina ili sisi yoka siko 36 and 2 cases currently before the court kana siko 36 nimende kwa atia siko 36 na ili si kotini maende na usiatia tina waikuila si atwa iwe ibindane ya 100 ya Gen Z kuma mwezi wa katatu ipua ikwatite siko complain 33,791 complaints nicho siandikithitwe maminire kwiko ukunikili siko ngili thanthatu sioka kati wa siko miongo 3 maminire kwiko ukunikili ngili thanthatu na miongo ili na nyanya sisioka Mesa kana nimende kwatia kumanya siko ino sio nthe ile story ni mobisa mapo sina kosi ya matambia mobisa su mapo lisi Ithanguni ya thanthatu ya the Daily Nation bodies maiden budget are now and vow now to raise taxes not to raise taxes kana ni budget ile kwitha inenga no monde thini wa mbunge ni John Badi maiweta kana iongela koti kula kwi mwenembe ndi amino menengane kula kwi mbunge ni amini no soma no mo bikeno menena nisia na komenengane kula kwi enende minister gives DCI shilling 100 million to snoop on your internet post SIM card use. Kana maminisa yuni makwenda maobisa ma DCI kunengwa milioni yana thimwe nikana kwigithia kana ni matia uno mundu apost ino mitandaone siende tovathuka na miyo kwitha mena uthei wakumanya niwe wakulikana kumanya line cia simu ila utumia nikana kuandikithia account yake cia mitandao heitha Instagram Facebook kila mutandao kwitha mabisa madisi matonya kwitha na uthei wakumanya ulo andiki ulo tumbithisie mavoasu no kwitha matonya kukwata line ciake cia simu na kumwatia balawe ni kindu kila kipingitwe muno ni makundi mekivathukanyo hivyo ya Kenya Information and Communication Amendment maiweta kana kuoni kulikila free expression of speech yukwesela mitandao ni measeka na kuoni kulikuwa nthi na kulikila kwa privacy ya nthi maiweta kana ki mai kuchenda vindi ni maminister maminite kwa CDC hivyo thewene kana kukunikila kila chonde ukapost ya mitandao ni yako either Facebook, TikTok kana kila bandu bonde Mabaso medele dhangoni ya mwanza ya the Daily Nation. Dhangoni siya mwanza the Daily Nation winners losers of shilling 4.2 trillion Ruta and Raila first budget. Kana budget ya mbe kunengano itina wangwatano ya ndungu ya ODM Raila Odinga na serikali ya Kenya kwanza ni kwitha inengano kwa laku yene ndi. Ende alama mibiele bikite na uketha banene ni mubia wa defense. For recruitment of military forces nengote bilioni ili. For operation in Somalia kanengo bilioni 5 for security operation bilioni 6 sinikatoa mabilioni mambesa alama nengete mivia ya OCC wabigita uketha banene basic education 5.9 billion for examination nga bilioni 5 katono kenda sasa nengete mivia ya wiki wa masafu kana ungame wa mitiani that is van ya Kenya UHC workers kanengo bilioni umwe katono mwe kwa kuandika athukumi angema OET 1 billion for UHC health workers alamevo ila sikatumika yako maiva na ndi affordable housing kanengwa bilioni umwe na 1.5 billion for casual laborers kanala magetha maitho kumaboma kapathi wa shilingi bilioni umwe na nusu ni mabwala meithangoni ya the Daily Nation page 7 kwa tietha ngwesuni kana one budget isu I break it down wisome undu mivia kibathukanyo inengeto ilobia Ithangoni anyanya Ruto ignores court order appoints new IBC official ni mwabalani ni mwobo alani kunengelete Ithangoni ya the Standard konia Ruto kutula mwiya wa koti na kuthimbe ni kana
kusakua kana ku appoint maofisa ma IEBC umethele thanguni ya nyanya thanguni ya komi court rejects petition to have all political parties receive funding kana koti kuliana na siama cionthe kuvothea wa siama cionthe cia kiuteti kuvothea wa mewete kanani kana sibikena uvothea wa mele kwithamena mobisi miongweli na ana mobisi miongweli na ana nthini wa county miongweli na ina na gusakua mutongoi elected leader umwe kati wa chama chu kwenda kiandikithio so kwatia thangwe su ya the Daily Nation ni kana kwatia mobo ala mendini wayo nondo nyana kita okusa media so kwatia mobo asu kwatia mathangu asume the Killer Squad ya the Standard na the Daily Nation ni kana kwatia mobo asu woni batu bika modia wa ukunikili wa mathangu maito kuyo monde ndukathiwa salonu ngwitho andisio kethia na mweni witu wa omonde nito Betty wa Mwanya.